yikok akhensa swinene mingisero mgana lona FM akomandlela akomkela kana kuna kwa Africa wa volavula kamgana lona FM akomandlela ntaka wena chini rila Ashimongwe Sports Ground ila ekutisela kuna kwa Africa wa volavula hirikona mingisero me hikwala kufika awara ya mbiri kambe ke yini lexi nga endla leswaku hi tala hi rambiwela hi va huwe endla milawu va xifundza xa Mpumalanga lava ngeri taking parliament to the people va teka parliament va yisa ka vaaki lava va tile va ta vulavula na vo hi timhaka leti na letiya hi ndlela yaleya se na sweswi hikwala ku ta vona leswaku hi twa ku xana timhaka leti ta ku teka huvo endla milawu va yisa aka vaaki swi nga va swi kha swi vula yini hi ndlela yoyoleyo inongona ku Africa wa vulavula ni wa smart wa jima xitlhango ma xingiritano wa cecana makunelo wa ndandadzi hi ta famba swin'we ku fika kwele ka awara ya mbiri hi le ka masipala lowu loko ni kha ni ta va ni yingisele premier va kha va vulavula va nga kombisa timhaka ta leswaku mhaka leya ya le bibeleni ya tswalana ni miandla yi le ku tirheni hi ku kusukisela hi 2011 fika 2022 nhlayo ya vanhu lava va nga population kumbe tinhlayo ta vanhu ti tlakukile kusuka ku ya ka magidi 212 na madzana 228 wa vaaki lava nga hetela va tswariwa la Mpumalanga kahle kahle a Bushbuckridge hi ndlela leyi mani nga heti nkarhi mingisero mugana lona FM hi twa va masipala wa Bushbuckridge ku ntirho wa muxaka lowu ka vo wu va wu kha wu vula yini hi ndlela yaleyo kona va kona executive mayor va kona executive mayor la hi bohi lava ku va hi bula na vona executive mayor nhlakani mi amukele ka mugana lona FM amelo bomba ka la khensa mahashi na vayingiseri lava saseka va munghana lonene Budpet na hinkwavo lava mi tirhaka na vona kusuka ka munghana lonene hi khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona hi ri Bushbuckridge local municipality a swi fanerile ku hi va hi bomba hikuva government hinkwawo wa Mpumalanga ku kona haleni a Bushbuckridge a swi lava hi komba vubombi na ku saseka ka Bushbuckridge leswaku i mana nga mi bombisa hi ta vuya hi ta helisela hi swona kambe a hi languteni ku mfumo wa xifundzankulu la ku sukusela hi Musumbunuku a ku kha ku endleka yini yima hi vula Budpet na vayingiseri hinkwavo va Africa wa vulavula ku i ntirho lowo saseka lowu hi wu vonaka lowu province loko yi fikile haleni yi ta yi va yi ta account ni nga tirhisa rito rero yi tata account eka vaakatiko hi migingiriko na ku tiboha ka vona loko va nga tiboha kona ku hi lava ku tirhela tiko ku va fika ku fikeni ka vona lexi nga ni tsakisa i ku va pfumelele ku vaakatiko a va vuli eswivilelo swa vona a ku na loyi a va intimidate kumbe a va chavisela vaakatiko a va tshunxekile ku va nga vula hi ndlela leyi va hleketaka ku va vona swilo swi nga fambi kahle hi ku na hina hi ri masipala wa Bushbuckridge ya swi endla leswi hi swi vitanaka public participation ku ya ka vanhu hi yana imbizo i tlhela hi va pfumelela ku a va vi na rito hikuva hi swi tiva swi helela leswaku vanhu va fuma freedom charter ka clause 1 yi ri vanhu va ta fuma hina ha swi twisisa tanihi vurhangeri lava hi hlawuleke leswaku hi fanele hi va pfumelela ku fuma so a ku ri ndlela ya vona ya ku fuma hi wa vumbirhi hi ti 16 ku va vulavula na government wa vona loyi a fikile ku va kombisa leswi swi va karhataka na leswi va navelaka leswaku government a swi endla lexi nga ni tsakisa swinene i ku endzhaku ku vulavula koloko kusukela ro siku rerero ku yiwe tindhawini to hambanahambana la government a hlangana kona na vaakatiko hi ku ya hi mitlawatlawa vuhosi va swikolo vafundhisi hi ku hambanahambana la government a kota ku teka na swirilo swa ku huma eka mintlawa kumbe ka ti-stakeholders kusuka kwalani ku ve na nkarhi wa kahle laha the provincial government ni nga vula ndi ku premier na va MEC va yena ku nga exco va tshamile hansi na masipala wa Bushbuckridge lana hina hi nga kota ku va hi vulavurisana na vona va kota ku kambisisa ku swirilo leswi nga huma eka vanhu hi kunguhate ku endla yini ka leswi langutaneke na masipala wa Bushbuckridge va tlhela va hi kombisa ku ka leswi swi langutaneke na mfumo wa province kumbe mfumo wa le xikarhi vona va kunguhate ku endla yini ni tsakisiwe ngopfu hi maendlelo ya vona ku hi kote ku toucha tindhawu hinkwato Bushbuckridge hinkwayo
yi khumbiwile eka masiku lawa ya mune lawa mfumo wa xifundza kumbe the legislature yi nga fika haleni a Bushbuckridge kote ku ya eswikolweni wile ka titliliniki ku yiwile eka mapatu ku yiwile etindhawini hambi ku ri ta mati laha hi endlaka kona ku kombisa ku nkarhi n'wanyani hi swini leswi va nga swi langutaka na hina va hi khoma accountable va hi kombela ku leswi swi nga le matimbeni ya ku ringana hina ku va hi swi endlela vaakatiko hi swi endla kambe ni la ku vula ku honorable premier va swi vurile ku va tsakisiwa hi ndlela leyi hi nghenaka hi endla ti-paving endzeni ka miako ya le makaya leswi ni nga swi vula na le ku sunguleni Budpet na vayingiseri va Munghana Lonene eka Afrika wa vulavula ku loko hi languta ha swi vona ku ina hi wa hi pfuka ya pfumela na leswaku a hi se fikelela hi yona mhaka na le ka financial year leyi kumbe ka lembe ximali leri hi kunguhatile ku ka hava na mapatu ehandle ka lawa hi nga tema ready ku va hi ma hand over lawa hi nga maheta lawa ma nga hi ndlela ya ti-paving kun'wanyana i swikontiri mara ku tele ngopfu lawa ya ti-paving hi ku hi vona woho ma kota ku maintaineka hi ku olova so hi na woho mapatu lawa hi nga kunguhata hi na woho makungu nakambe lawa hi nga ma byela provincial government leswaku loko swi ta ka mati ina ha swi vona ku vanhu va kumi mati hi nkarhi hinkwawo mara hi lwa hi matimba ku miganga ya hina yi kuma mati nkarhi na nkarhi va nyika nkarhi n'wanyana hi provisiona kumbe hi siyerisana hi xichangani xa kahle van'wani va makuma hi musumbuluku va swi tiva ku va makuma lexi hi nga ta xi endla ku a hi endli xihoxo hi leswi honorable premier va nga swi vula ka mbulavulo wa vona muntlha ku vanhu a va swi tivi swa ku ma fika rini va nga hambani na mati a ya mukhuhlu munhu loko se a vuya va ku a mahomu a va swi tivi ku endlela ku va ta hlayisa mati ni nga vula ku lavo tala ka mindyangu yo hambanahambana va na toti jojo tank ku hi siku leri ma humaka va swi kota ku panga matala va ta kota ku tlhela va tatisa loko nkarhi wu fika mara hi vurile ku laha mati ma nga fikeki hi mhaka ti-illegal connections makungu laha hi nga na woho ene a hi makungu ntsena hi lawa se ma nga sungula ku tirha hi sungurile ka ti-ward tinharhu laha hi nga rhumela 76 ya ti-water warriors leti honorable premier va vulavula hi toho ndunankulu hi tlhela futhi hi adda na 25 lava hi lava nga dyondzisiwa hi vuenti hi timhakeni ta plumbing na timhaka ta mati ku va hi susa hi lunghisa hi connecta kahle kumbe hi endla ku vanhu va nga ti endleli kumbe va teka mati hi xitalo van'wani va sala va nga ri na wona ku endlela ku mati ma fikeleli vanhu hinkwavo lava hi va rhandzaka ku va tirhela hi ku tiyimisela vaakatiko va Bushbuckridge lava nge ri ku bule na vona i khansela ML Murwani a ndzi tiku M yi yimeleni kambe swi na mhaka a hi hetiseleni executive mayor ku vulavula kambe ku swi endleka mi tivekele minkarhi ku leswi ta endleka leswi ta endleka leswi ni twa va kha va vulavula na hi pipe leya le Hoxani yi tikomba yi boxeteriwe ngopfu swi vula ku hi un'wana ka la mi fanele mi ya tirha kona tanihi masipala hi laha hi nga sungula kona muhaxi Budpet na vayingiseri hi sungule ward 1 lexi nga endla leswaku hi sungula ward 1 i mhaka ku area yeleyo ya le Hoxani hi yoho leyi vanhu vo tala a va ti endlele ku rhandza eka tiphayiphi ta hina ta ka masipala so hi sungule koho hi fambile ku na lava va nga fika va va na ku arisa kumbe ku resistance xichangana hi xilungu xo karhi hi lava a hi vitana law enforcement agencies ta hina va famba na vona ku va lemukisa ku phela leswi a ho endla swilo swa ka swi nga ri nawini swilo leswi hi nga twanana hi swo ku hi ta swi endla lava va ti arisaka hi va tsalela amathikithi va ta hakela ka masipala lava va tlhelaka va ala na sweswo hi hundza ka ku va se hi va khomisa wa etlela exitokisini hi ku hona nhundzu ya mfumo exactly me a hi gimeteni kwala mina n'we hi le ku hlanganeni ngopfu masiku lawa kambe a khensa swinene nkarhi wan'we hi khense ngopfu na ku a va hlayiseki vayingiseri va Munghana Lonene Afrika wa vulavula ku nga palamende ya vanhu rhandza ku khensa inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi hundzeni la loko se hi vuya hi ta vuya hi yisa mahlweni na swivulavuri leswi nga kona enhlekani
vukorhokeri bya mfumo, Ndzawulo ya Vululami na Nhluvukiso wa Vumbiwa, kun'we na Nhlangano wa Nawu wa Afrika-Dzonga, Mpfuneto wa swa Nawu Afrika-Dzonga na vatirhisani yi mi tisela vhiki ra tiwili ta rixaka kusukela hi ti 15 ku ya ka ti 19 ta Ndzhati 2025. Wili hi yin'wana ya tinyiko letikulu leti u nga ti siyaka endzhaku. Swi tiyisekisa leswaku kaya ra wena, mali leyi u yi hlayiseke na swilo swa wena swi ya eka lava u va hlawulaka. Yi ponisa varhandziwa va wena eka ntshikelelo, ku kanetana ni ku hlwela. Hi nkarhi wa vhiki ra tiwili ta rixaka, magqwetha lama faneleke etikweni hinkwaro ma ta tsala wili ya xisekelo mahala. Hi ku olova, tisa nomboro ya wena ya pasi ra Afrika-Dzonga. Vukorhokeri byi ta kumeka etifemeni ta nawu leti nghenelaka, tikhoto, tihofisi ta master na swiendlakalo swa vaaki. Ku kuma vuxokoxoko byo tala, endzela justice.gov.za kumbe Nhlangano wa Nawu wa Afrika-Dzonga. Tiyisisa vumundzuku bya ndyangu wa wena. Kusuka eka minongonoko leyi tiselaka mafenya ku ya eka minkarhi ya nhlohlotelo, SABC TV license ya wena yi endla leswaku swilo hinkwaswo swi koteka. Layisense yin'wana na yin'wana leyi hakeriwaka yi seketela mintsheketo ya laha kaya, titalenta ta xiyimo xa le henhla na minongonoko leyi akaka vun'we eAfrika-Dzonga. Hakela TV license ya wena namuntlha. Nghena eka tvlic.co.za kumbe u ya eka muxavisi wa le kusuhi na wena. #YourScreen, Your Story. Hi ri swin'we hi endla leswaku swilo swi humelela. eMbombela Sabi White River na le Hazyview. Fana hina eka 9.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Ntiyiso mingisela Munghana Lonene FM nongonoko Afrika wa vulavula. Sweswiwani na murhangeri wa yindlu ya tihosi ya Mpumalanga, tlhelo president wa Contralesa, na vo va wela ka masipala lowu wu nga vhakeriwa hi pfhumba leri ri nga rhangeriwa hi xipikara xa huvo ya endla milawu ya Mpumalanga eka ntirho lowu hi nga ka wona la a Ximhungwela na vona Kgoshi Mokwena. Ndabeze tanhlekani inhlekani kokwana ndi xaweta yiva yingiseri ni varhanaka ngopfu Munghana Lonene akenza kokwana. hi hlangane namuntlha la ntirho lowu hi ku languta kunene mina ni nga fika namuntlha ni vona nga ri wu kahle, kambe n'we a mi ri na wona kusukusela hi Musumbunuku tanihi tihosi, mfumo wu ta wu la ku yingisela valanda va n'we. A ku endleka yini Kokwana a va hume hinkwavo va legislature va famba va buka ti-project ni ku twa vanhu swa ku va ri layini. Swi ni tsakisaka hileswaku le ka hina tihosi va tile va ta hi lwanyere yini loko hi va byela leswi onge a swi hi khomi kahle, leswi onge va nga swi lulamisa kokwana. Swi fambe kahle tintlhontlho ti tele ngopfu kokwana. Leswi among other things hi rile ngopfu hi mapatu lawa onge a ma fambeki, ni mhaka ya mati, swa mati a hi wa kumi for 7 days kokwana. Ku famba ku tsematsemiwa va masiku man'wana a hi wa kumi swa ku yiniyini. Leyi ya load reduction vele a hi ha vulavuli kokwana, vele i hanyelo ra koho mi la n'wini kokwana. mi lo lan'wa ku endleka yini kokwana hi vulavurile se hi karhele kokwana hi mhaka ya load reduction. Ende swi hi vavisaka gogo leswaku yi affecta ngopfu lava va mabindzu lamatsongo ni vana va hina eswikolweni. Va swi koti ku ta dya kahle because va ta dyisa gezi ri fambile. Ni vugevenga hi nkarhi loku va timile vele byi le henhla ngopfu kokwana. A swi hi khomi kahle hi ri vandavezi nkulu wa munhu kokwana. kambe loko mi langutile sweswiwani ku fana na matshamelo ya swilo kwala hi nga koho, n'wina tanihi tihosi loko mi ku mina mintlhontlho leyi mi lavaka ku va mfumo va mi pfuna kumbe va yi ololoxa, i mintlhontlho ya muxaka muni? Kokwana hi nga tsaka loko endhawini ya tihosi la ti-vote ta tala ti vuyaka kona, loko onge vukorhokeri swa ngo ti-services a ti te la endhawini ya vandavezi. A hi vuli leswaku endhawu tin'wana va nga ya, kambe na hi a va hi considere kokwana, because loko u buka ti-organization ta ku tala se va koho eka tipalamende eka legislature hikwalaho ka ti-vote leti humaka eka vandavezita. So hi ri mhaka ya mati endhawini ta hina a va yi lulamise hi ku hatlisa, na ya mapatu lama nga fambeki kokwana a swi hi tsakisi. Loko munhu a vabya ekaya swi lava ku ta hi ambulance a yi swi koti ku fika,
va ze va ku ni mu rhwaleni tana laha patwini because ambulance a yi swi koti ku nghena laha eka kaya rero so hi ri vanhu lava hi ta a va swi lulamisa yin'wana hi leyi nga ri laha yo ya ku va hi hlawurisile ti-traditional councellors kokwana hi hlawurile kambe ku ze ku fika sweswi hi hlawule hi February hi ti 4 ku ze ku fika sweswi tikhansela letiya ti nga hlayeriwa ta le makaya traditional councellors hambi sweswi a ku na nchumu lexi endlekaka ku miyerile hi swoho hi nga ti eka legislature hi kombela mhaka leyi va yi tekela enhlokweni so loko mi nga mi byela swirilo swa n'wehe va mi tshembisa ku yini va mi vekela minkarhi ya ku hayi mi nga vileli va ndhavuko wa hina leswi hi ta mi pfuna swona ku nga se fika leswi mi nga vileli tihosi ta hina leswi hi ta mi pfuna swona ku nga se fika leswi vo va hi tshembisile leswaku va ta vitana va ta hlangana na treasury swa ku va raise issue leti nga ti raise swa ku va swi kota eku ti attenda hileswaku se tihosi va le ku langweni kokwana va ri a va hi tsutsumisa va ku hi kheta tikhanselara kasi ku na lexi endlekaka loko ku ya hi leswi va nga swi vula timembara ta legislature va ta vita na va MEC na va HOD na treasury va twa swa ku kahle ku endleka yini nkulu wa munhu kokwana a hi hetiseleni se mi langutela yini ku ya mahlweni loko mi languta hi timhaka ta ntirhisano wa n'wehe wa tanihi tihosi na vaaki na mfumo kokwana leswi swi hi tsakisaka hileswaku loko mfumo u swi kota ku ta evanhwini va ta ku miri yini swa hi tsakisa sweswo swi ngo ntsena loko va nga swi koti ku lulamisa leswi hi nga swi vulavula kambe eku ta ka voho swi hi nyika tshembo ra ku va hi twa loko hi vulavula leswi hi vukele ngopfu leswaku a va te kokwana va ta endla leswi va ngo hi ti follow up swa ku leswi va nga swi vula eka vanhu swa endleka ke because hi swin'wana ku vulavula ntsena kambe loko leswi u nga swi vulavula u nga maki swa ku swa endleka swi fana na zero kokwana a hi tshembe leswaku va ta endla follow up leswi va nga swi tshembisa swi endleka kokwana nkulu wa munhu ntiyiso leswi swi nga vuriwa ku a ni tivi ku ani n'wina murhangeri hi tlhelo ra ntumbuluko premier va lo voteriwa a ni tivi ku i mani a kanetana ku mani laha kambe i ntiyiso ku lawani ku na ntshava yin'wana leyi nga ti xikwembu a xi ri koho loko xi ndla dyambu ve ri le ka makhonja kokwana ntshava yaleyo yi koho loko ya ka yoho loko fika kokwana u twa onge u ka tiko rin'wana heyi swi tsakisa ngopfu kokwana swi lava nje siku rin'wana loko kokwana a ri koho me ntukulu wa wena ta ku teka ni ku yisa ka ntshava yaleyo kokwana u ta tsaka ngopfu loko huma ku kokwana hayi na we tatu swa ya laha a ni ri kun'wana kokwana ni mi twile ntukulu nkulu wa munhu I can't. khensile koko i sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona hosi Mkwena hi bula na vona laha tanihi murhangeri wa India tihosi laha Mpumalanga va tlhela va tlhelo va va murhangeri ka Contralesa a hi bula na vona laha kha hi languta eka ntirho lowu wu nga va koho wa ku va ku tekiwa palamende yi tisiwa eka vaaki ya Mpumalanga nongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela ntirho ni ku tisela wona chick kusukela a Ximungwe laha hi laha hi nga kona Ximungwe Sports Ground ni ta tsakela na lava va nga koho kwala ku va ta pfuna ku twisisa ku kahle a Ximungwe swi suka kwihi swa Ximungwe swi vula yini hi ndlela yaleyo se hi leswi hi nga ta va kha hi bula hi swoho ku ya emahlweni kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nga ri khale ta ku mahloko ma ka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalani ta vuya yisa mahlweni a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yi yimisekweni nhlekani Etshwane, Pheli, Soshana Marabi, Mams, katsa le makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe, a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ndzi khensile Khalanga vahengiseri nhlekani. Tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we ti yime hi ndlela leyi ntshamo wa khomixini ya madlanga wu le ku yeni emahlweni. Masipalankulu wa Ekurhuleni wu le ku lavisiseni ka swihehlo leswi nga humesiwa hi General Mkhwanazi mayelana na n'wamabindzu Kurt Matlala kasi nhlangano wa lavantshwa va vandla ra EFF wu hlula minhlawulo ya machudeni ya Yunivhesiti ya Venda. Mahungu hi xitalo ya awara yan'we. Afrika
Afrika wa vulavula na Kalanga Bet Matebula. Musumbhunuku ku fika ra Mhlanu 12 to 2 ni Nhlekani. Munghana Lonene FM. Makombandlela. eka xa lona tri kusuka halino a ka xifundzantsongo xa Enhlanzeni le a Bushbuckridge Municipality laha mingisero Munghana Lonene FM lava ku bula na va economic freedom fighters murhangeri wa vo a xifundeni hina Komisa Colin Sidibe komisa va kola ku va va ta bula na yena va hi byela ku va vone yini vo eka oversight leyi a va ri ku yi endleni na swo vaaki va vuyeriwa yini hi ntirho wolowo. Komisa Nhlekani minjhani? a hi pfukile minjhani? Hi pfukile. Ahee. Hi tela a ximhungwela va ri taking legislature to the people TLP na n'we mi kola a mi endla yini? Yeah, a ri la since Tuesday aku public hearing yingisela vanhu va la Bushbuckridge ku ri va rila yini. So va rilile vanhu hi mati, hi mapato, hi matliliniki, hi tiholo, electricity, hi mitirho hinkwaswo. So ku na problem akulu la Bushbuckridge since 1994 ka mfumo wa democracy a ku na service delivery kahle la. Vanhu va rila ku ri va kuma mati after 3 weeks sometimes, and it's very bad because mali ya ku tala from water board and rain water yi tirhisiwe la ku faka infrastructure ya mati. So why ku nga vi na mati? Ku na pipe li hundaka la bulk, ku na dam la lekulu. So people of Bushbuckridge akungafanelanga ba hava mati because nyakatemi ikokola. Komisa veri kuna pipe yin'wana ni nga twa premier na va kha va vulavula yona ya boxiwa. Vaaki va pfuna njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo swa ti-illegal connections na hinkwaswo swoleswo? Well, illegal connections are wrong, but municipality ina ti-law enforcement agencies ti tirha yini because ito leti lava ti famba ti endla swaku ti-illegal connection leti ti ya humisa vanhu lava nga endla lesweswo va khomiwa and so forth, but a va tirhi va no hola mahala. So vanhu va lava mati. Mati is life, and vana loko va ya tikolweni va tirhisa mati lava va hlamba lava va endla swakudya everything, but other than mati mapatu la ala Bushbuckridge, dust road, gravel road, all of them na lava anga kiwa a helile sana ti-pothole aman'wana a nga ri kona. So it shows guri anga kiwa quality road, but the premier himself admitted guri no the contractors not engineer tin'wana ti va ferile. Okay. Mara ile xa corruption xa ku the municipal officials na contractors na consultant ta connive ku dya mali ya mfumo. Ni mi twile Sidibe veri kuna van'wana faneke va na vo va nghena ve le ku fambeni kambe hi khensile swinene nkarhi wa n'wina Sidibe. Hi ta bula hi twa ku ya mahlweni sweswi hi nga kuma na vuhlanganisi laha khensile. Ya khensa. Inkomi sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Komisa Colin Sidibe va suka ka economic freedom fighters tanihi mutshamaxitulu. Leswi va ka va vula swo a ku ri timhaka ta leswaku hi ku vona ka vona va swi vona ku na swilo swo tala leswi swi tikomba kongeti a swi le ka xiyimo xa kahle. Se hi lava ku hi kota ku va hi twa ku lavan'wani va ri yini loko hi bula na vona hi ndlela yoleyo. Hi nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela hi ku haxela wona twi kusuka haleno a studio xa hina. Lexi hi nga xi endla hi lo xi endla studio lexi ku hi ta kota ku vulavula na premier hi ndlela yaleyo. Va economic freedom fighters swin'wana swa leswi va swi vulaka veri premier va pfumerile ku van'wa tikontraka na yinini va hetelela va endla leswaku mapatu lama ya hetelela ya nga vi kahle. Twana lama nte hi ta xifundeni xa Mpumalanga
xifundza lexi xa Mpumalanga loko i tshika i xave movha i tsarisa le makumu i ta kuma yi tsariwa ku MP masitwa ku MP yi yimele yini yi yimele premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga se ti-initials ta premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga i MP se swi vula ku xifundza lexi himpela i xa vona a hi amukeleni premier Mandla Ndlovu hi bula na vona premier nhlekani hayi Khalanga ni khensa nkarhi wa n'wina no a khensa swinene premier kumbexani hi nga se languta timhaka to tala leti mi nga vulavula hi tona ku na xivutiso lexi ni lavaka ku sungula hi xona xa ku i ntiyiso ku na ntshava leyi xikwembu xi nga ndla dyambu laha xi ri ka yona mi nge Makhonja Makhonja Mountain hi laha xi ri koho Xikwembu hi tlhelo rihi loko hi ri laha Barberton a Barberton Makhonja Mountain malembe ya yona ntshava liya is 3.5 billion i ncini xi endlaku ku mi tshemba ku xikwembu loko xi ndla dyambu a xi ri laha u ehleketa ku ku na ndhawu na yin'we kwala South Africa la misaveni laha u nga ya ku ya prova ku ndhawu leyi existe for more than 3.5 billion hi yi ndhawu hayi a ni yi tivi premier ni twa mi ka mi tisa hungu ro pfala laha mi vulavula timhaka to tala kusuka ka leswi statistics xi vulaka so hi tlhelo ra vaaki va la Bushbuckridge mintirho tinhlayonhlayo ta vona hi ndlela yaleyo kumbexani nyikeni xifaniso xintsongo xa ku endzhaku ka loko mi ve laha mi kha mi endlela tindhawu ku sukusela hi Ravumbirhi mi voneni leswi nga ni tsakisa ni nga vona swo swimbirhi leswi ni nga te ni la ku famba ni ti vonela a vanhu lava hi nga va nyika mali ya ku va tisungulela mabindzu ya vona hikuva minkarhi yin'wana hi pfa hi ehleketa njeri tipremier ku vanhu lava tshamaka va decide ku a mali leyi va nyika va mali va ta va nyika na maxaka ya vona loko ni fika la Bush va ndzi yise Mkhulu cheka ni kuma swifana swin'wana swinharhu laya swi na khampani ya swo ya ku Weldena swi endla maframe swi endla mazeke swi qache vanhu ala la swi va holela mali la swi va holela swi ni byela ku hina hi nyika na mabonasi ni ve ni tsaka ngopfu hi project ya land yi vonini ku this project leti ku lavekaka ku hi sapota tona hi ku loko suku sapota a project ya munhu a ku ni la ku xava truck a truck leyi la ku endla ku rhwala misava kwihi loko na mukontraktara ka village ya mina loko nga qachiwanga munhu a ta ka village ya wena swi vula ku truck leyi nge tirhi then ku driver wena ntsena musi truck leyi a wu hi pfuni na ku create mintirho yo pfuna wena ntsena na nsati wa wena na vana va wena ni tsakisa hi leti tin'wana ta welding vanhu va lava ku ti endlela switina na tin'wana ti-project leti va nga ti endlaka so ndi twe ti ni tsakisile ti-project ta ku fana tela tolweni loko ni nga hoxisi a mi endzele swikolo mbele ya mi ya vava ku a mi yangi a mabarul a ni swi to hikokwalaho ka yini ku ve ri mina matimu laya kambe a mi yangi mi ye ka swin'wana swikolo mi kumeni hayi a ni zanga ndi ye ka swikolo ndzi tsandzeka swikolo swimbirhi ni vhela ndi ku hi phela ndi MEC wa education ndi ye ka swikolo swa ku tala lembe leri so ti hayi MEC a ti yeli ka swikolo sweswo mara na yo report ya education ya swikolo swa ku ringana 54 leswi nga ya ka hi ti-community khale ti-community hi ti hi phushile to kwala ti nga fika kona fika hi kwa vayimi na hi ri government se hi ta ya ka swikolo 54 leswo lani xikolo lexi va nga ni byela hi xo xa Bondzeni xi nga kokwala xi le kule MEC ya karhi a byela meka i ta kombela ku xikolo lexi xi prioritize ndo ka MEC ku prioritize wena u nge to tarila kambe ku na xikolo xa Bondzeni me a ni faneke ni ta ka wena ku na xikolo xa Bondzeni u ri so swi tele nyana swikolo leswi nga kona mara ku na swikolo swa ku tala leswi hi swi yakaka ka nkarhi wa sweswi na xi tiva ku na xikolo xa Khokhovela mukontraktara ku laveka a ya sungula ku yaka laha na xikolo xa Godide already hi tena ku ya ku xipfuleni nje October leyi na xikolo xa Chayaza xikolo lexi sweswi ku nga na mukontraktara va ni byele na hi xikolo xa Ian Mackenzie kokwana ku va vona nga ku xikolo lexi a xi le ka xiyimo xa kahle nkarhi wun'wana na wun'wana xi nga so lembe rin'wana na rin'wana
eta vana ti-project ta ku endla ku hi yehlisa nambara leyi ya 54 ya swikolo leswi nga yaka hi ti-community xikolo xin'wana xi tala ku ta minkarhi ya ku tala tanihi sweswi ni nga mukhanselara wa Bush ya xa munghena xona mi se twa nchumu hi xona ve ri na xona xi na xiphiqo xikolo lexi a ri xi na xiphiqo xa xa ve ri miako ya koho a ni tivi kumbexani se xi akiwile ku khale ni twe na me na xiphiqo na xikolo xa mugena va ta report ti-results ati and the government yi spende mali la xikolo lexiya va xi ake khale o se xi antswisiwile xi akiwa khale a ni fanele ni hundza rilaka kona a ni mi vurile kwala premier ku tin'wani ti-researcher ti pfa ti vula ti ku na mapatu yan'wana ma fambeki ku ve se swi kontiri se swi vula ku swin'wana swa leswi kumbexani na me ni ta ya ku ni ya swi tiyisisa premier kambe mi swi vulavurile hinkwaswo leswi mi nga swi twa hi vaaki ve le Bushbuckridge ni nga se mi byela lexi xin'wana va nga ni rhuma xona i ku swi ta helela kwihi ku minkarhi yin'wana va vula ku swilo swo vulavuriwa ivi swi nga endleki namuntlha mi swi twile mi pfarile hina that's why hi nga tshembisi swilo nje na loko hi tsala manifesto hina hi tsala hi karhi hi swi tiva ku hi ta va government a ku qalekani u ya nkonkowa u fika laha u tshembisa vanhu ku stadium lexiya xa nkonko u ta xi renovata u ta endla xoko byanyi after 2 days after my election u ta va ha ri kona lavan'wana lava va khuluma ku va swi tiva ku va nge vi ka government va nga fika byela vanhu ku ta endla FNB nkonko budget ya province hinkwayo ka yona wehe u va government so khulumi mala ana yina ANC yi byele after 1994 vana after 1994 ita yaka 1 million houses the first 5 years loko nghena ka government hi ku hayi hi nga ha pfuli minomo hi khuluma hi swilo leswi hi nga riki na budget ya swona hina loko se u khuluma next thing fa ku hi provela ku mali na yona sa hi khulumi mavuna lexi xi khulumaka hi fanekele hi xi endla swi vula ku yini swi vula ku leswi a mi kha mi swi vulala swi ta endleka nto va nga kha va vulavula hi 10 billion ku endleka yini hi 10 billion mi lava ku endla njhani mi lava ku nyika masipala wa Bushbuckridge 10 billion ana ni hlamulile laha ni ka n'we ma tikhulumela 10 billion leyi mi khulumaka hi yo a yi nge vi kona then MEC thiwa ti-MEC ti ta ka meto ka hayi ndlopfu yi misrepresentile ngo tshuka nje u byela vanhu ku 10 billion a yi nge khumeki va ku 10 billion yi comes already MEC Saseko ni roho hi mena 2.4 billion la ndi ya ka xibedhlele va ku thula sizwe la i ya ka patu ra ku ya Manyeleti ri fanele ri sungula patu a ku hawu loko hi hlanganisela hinkwenu 10 billion leyi kona sa a yi tivi swa ku 10 billion leyi va yi lava njhani mara vo qalekana va ku faneke hi veka mali kumbe va lava extra amount from le u yi veka 10 billion leyi ka department ya infrastructure ya ku in the man va khuluma hi department ya infrastructure va yi vona ka a department ya infrastructure yi na yona this 10 billion yona as a department ya ku endla ti-project ta hi Fort Katola Mpumalanga se ndo va vona nje ku va vona vanhu va la Bush va la ku beliwa mavoko se ni lava ku hi ta kota ku heta premier ku a va ni komba ku ha ri na nkarhi wa ku me hi nga kota ku va va ku heyi a wa ha na nkarhi xin'wana xirilo lexi ni nga twa mi vulavula hi xona na loko mi kha mi vulavula laha a holweni sweswiwani timhaka ta titliliniki ya matirhelo ya toho mi nga tlhela mi swi hlamusela hi ku a hi nga koti ku swi yisa moyeni ku lava nga tsandzeka ku swi twa la va kota ku swi twa hi ku ni vona swi ri na nkoka leswi mi kha mi vulavula hi swa matirhelo ya titliliniki na hi ku hi leswi swi talaka ku tisiwa moyeni va ku hala titliliniki ta hina ti le ku tirheni kahle hala ku hava mirhi sweswiya swa ku taniya hina loko ya ndhawini va nyika report hi Tuesday ya ku vulavula hi ndhawu yaleyo ku ti-department ti endla yini ti-problems ti nga kona community ti ri yini laha ni fike ni kuma ku community yi ri laha hi titliliniki ku loko va ya titliliniki va fika va kuma ku tele va menshina na leya le Thulamahanje Health Center ndo pfuka ndi kulaka ndi ya tivonela ndi ya health center le Thulamahanje fika ni kuma ku yi tala why Thulamahanje Health Center yi nga tala va ku hi mhaka ku namuntlha Wednesday yi tala hi ti-weekend loko tliliniki letin'wana ti nga tirhi se hayi report leyi
a yi ni pfuni ka leswi a ni lava swona so hina titliliniki leti tirhaka 24 hours ti tirha 24 hours loko hi vona ku na titliliniki nje ta ku tala na health center na yona kwala kusuhi na yona ko va titliliniki so loko ri ku titliliniki ti ko hi ti calculate ku ti na population between 50,000 na 60,000 then swi kota ku hi ti nyika one clinic ka titliliniki leti n'wana ti nga ko kwalaya ku yi va 24/7 oh yeah loko se ku nyika hi ku 24/7 hi kombela ku munhu a yi xikalwini loko a ti vona ku i yimekile ni nge voni ku nga yimekangi kahle loko ku bihe mirini loko a yimekile loko a saseke mirini va faneke u ya xikalwini va ku byela ku siku ra wena ri ta va hi Thursday hi vona nga ku nkarhi wo u ta va 12 o'clock na vusiku so u ta tiyela kahle na nhlikwana a emergency faneke u swi tiva se hina titliliniki leti hinkwavo ti va 24/7 yi endlela ku loko munhu a khoma hi mavabyi na vusiku a kota ku na loko munhu a khohlola titwa swa ku wa khohlola dyambu leri hinkwaro la tshama ngani a karhi ma 12 se ti endla emergency hi la problem yi nga kope se kombela ku vanhu loko va vabya na nhlikana va exibedhlele then ta va na yo tliliniki na ambulance leyi ya ku loko swi tshika nje ku mavabyi vhele va loko xikwembu xi endla munhu a xi mu endla nga hi formula ni ku qhelekana nje u khoma hi mavabyi kwala na kwala ku laka hi ku teka hi ku yisa xibedhlele kuna lexi xikombelo va ni rhumiwe hi vaaki va ngete ku na ndhawu leyi vatirhi va kombela mi va vitanela vo va Department of Labour va ri ma ku vona laha ka khonhuku lowa khale na hi vona khonhuku va ri ku tirha vanhu lava tirhaka laha vathori va vo a va landzeleli milawu ya tiko wa swi kota ku munhu a tirha siku rin'wana na rin'wana musumbuni ku fika sonto n'hweti hinkwayo loko n'hweti yi hela va n'wi nyika 1,000 ene milawu ya tiko na ya ANC ya n'we a yi pfumeli sweswo se a ni se ni ta kombela loko tanihi matimba lama mi nga na wona tanihi premier mi kombela va ndhawu leyi ya vatirhi va ya xipikitera ndhawu liya hi vona ku va vuya na yini hi swona na ku kombela swona and hi vona to fika ni nghena kwala njheni va vona ku va hlekelela va sasekile a va na tinyoni vanhu va joyina tinyoni a va pfumeli na vathori va vona sweswo va joyina tinyoni hi sweswo swi ndlaku ku ni ku avele ku landzeleleni milawu ya vatirhi sweswo prima hayi okay a khornoko leya khale lika khale liya na michucha premier mi ta hi cancel swinene ku va hi kota ku bula na n'wina mi ya va rungula le chucha nkhamu ikomo premier okay isaswo mintsero mgalelo FM premier wa xifundankulu xa Mpumalanga lava ti-initial savo MP sena movha loko i kuma leyi va yi tsaritani le makumu yi fika ku yi ku MP se swi vula ku xifundza lexi impela xa vona se hambi swi ri tani hi va kha va nyika mbulavulo wo hetisela lowu a wu kimeta ntirho lowu a hi ri ka wo eka nhlekano va nga tele vanhu lava hi nga ta bula na vona ku hi kota ku twa ku se loko xiyimo xi te tani va ri yisa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko hi nga hi languta ka timhaka ta mi ta tsundzuka ku n'winyi wa ntirho la n'winyi wa ntirho i xipikara hi vo n'winyi wa ntirho wa namuntlha lowu va nga ndla ku hetelela hi tala kambe sweswiwani hi ta sungula hi bula na mutshamaxitulu wa hi swona leswi swi vuyi hi ku mutshamaxitulu ni vone ku lava va a ni chuwile la ku bula na matsalani wa ANC #XMA20 Best Xitsonga Female Artist of the Year hi lava va yimela ku langwa Shongi Ntombi ya N'wagaza Silamphaka Selesele Faith K
vhota rhumela rito female na le tirhani kambe leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. ku vhota swa pfala hi vusiku bya 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #XMA20 masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Afrika wa vulavula na Kalanga Pet Matebula Musumbhunuku ku fika ra rimtlhanu 12 to 2 ni Nhlekani. Munghana Lonene FM Makombandlela #XMA20 Best Xitsonga Male Artist of the Year. hi lava va yimela ku langwa. A. Soli Makamu, B. Bliss Boy, C. J. John the Big Baby, D. Mr. Post, E. Timbani, F. DJ Mumba, G. Clive S, H. Islawatiko, I. Metro Beats RSA, J. Shama Combo. Ku vota rhumela rito mail na letere ra nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Ku vota swa pfala hi vusiku bya 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #SMA20. Masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Wa swi anakanya ku loko ho hlangana ndhawu yin'we hi ri maAfrika-Dzonga Hi mbale swa mindhavuko ya hina yo hambanahambana. hi avelana swakudya swa hina, Hi cina mincino ya hina ya ndhavuko. hi khomela xikalu. Ti nga vuya ngopfu. Munghana Lonene FM wu tlangela n'hweti ya ndzhaka na wena. #hi hlayisa ndzhaka. Munghana Lonene FM. Dumba na mina na Beji Funk Ike Ngobeni. eka ri languta mimirhi leyi yi nga ya xintu leyi ripfumelo ra wena ri pfumelelaka na yona kumbe ri alelaka. Vona ka mina ripfumelo ra mina ka mirhi ya xintu kule yona hambileswi ni nga mukreste na yona ku ni hanyisa a ni vi na yona. Hambilwi na yona ne Loko yi ta ni hanyisa hambi na yona ku ni ta yi tshika ni ku ra se swi endlela vupfumeri byo karhi ivi se swi nga fambi swona swa ni tsala yi tirhisa swi ta ti komba mahlweni hosi ye swi tivaka. xikolo i vutomi. Xikolo i vutomi. 2 to 3 Musumbhunuku ku fika ra vuntlhanu. Eka Munghana Lonene somingiselo Munghana Lonene FM nangonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka leno aka enhlanzini district municipality hi bula na matsalani wa masipala ku nga tatana Sibuyi a hi hetseleni tatana Sibuyi loko ka hi languta matshamelo ya vaaki ku vulavuriwe mintlhontlho yo hambanahambana hi premier na vaaki loko va ri leyi van'wana va vulavula na hi timhaka ta ku kumbexani la masipaleni wa Bushbuckridge ku laveka 10 billion swirilo swa vo swi nga cinci n'we mi vona ongeti i ncini xi nga hetelaka xi cinca matshamelo ya swilo la ka masipala. Ni ku tshemba ku ma swi tiva ku hi Monday a hi ri le ka national ku vitiwe makhanselara hinkwawo ya South Africa. Swi vula ku ile va nga te n'wina mi swi kotiwa hala kun'wana. no yo va interpretation ya kona yi nga va yi ri tano but swona hi swi ya mhaka ko hi ku hina haleniwa hi masipala ta le ka ti-rural ta matikoxikaya lani ti-challenges ta mintlhontlho ya kona yi tele ngopfu loko mo languta ti-developments leti nga va kona kokwala Bushbuckridge ni nga hanga kule ti-village ta ku tala lani switarata swi nga fambi sweswiwa ku pheviwile tindhawu ta ku tala lani a hi ta ku mati a ma fika sweswiwa but problem leyi nga kona hi lese hi vulavulaka hi yona ma-illegal connection but lava rilaka hi lava vhele tiphayiphi a ti nga ri kona all together but sweswiwa tiphayiphi ta mati va ti vona mari kwalaho ka ma-illegal nga fiki lava nga kona so that's why hi ku kahle swi fanele swi humelela hikuva hi tirha xikan'we na vaakatiko ngopfungopfu na varhangeri tihosi ta hina ku hi ri tikhansela ta ANC va nga tirhi va ri voxe a va tirhisani na vuhosi hi kota ku hlamuselana ni vanhu ku hi lwa na ngopfungopfu timhaka ta timhaka ta mapatu
na mhaka ya vugevenga a hi la ku teni yaleyo ya vugevenga hi ku a ni lava ku yi rivala na yo yi vulavuriwe ngopfu kasi loko hinkwerhu kha hi rila hi vugevenga swigevenga swa ku va mani i vana va hina a swigevenga swi tihi kun'wana i vana va hina so but hi nga vula hi ku unemployment na yona ku tala vatirhi van'wani va hetelela va nghena ka vugevenga ku hi swin'wana leswi swi fanele swi adresiwa ku endleliwa ti-opportunities ta vana va hina mi vula njhani loko mi ku vugevenga na unemployment swi hlangana kwini no ya hi fanele hi swi hleketa ku maybe loko va nga tirhi va tikuma va ringeka va nghena ko kwahala ka sweswiya swi nga lavekeki so but swa laveka ku hi pfula ti-opportunities ku vana va hina lavantshwa va kota ku kuma mintirho hi n'wina mi fanele mi kha mi tipfuna hi leswi nga ku endleni ka swona that's why premier I think i vulavurile timhaka ta va ma-Ripscop i ti-flagship projects leti loko ho kota ku va hi ti humelerisa lava va tshamile va nga tirhi va ta kota ku tirha ngopfungopfu mhaka ya tourism ndhawu ya hina loko mo yi languta laniwa a ku na timayini van'wani va ri mintirho yi pfala hi ti-tender yeah I think president u vulavule hi yona ku a ku laveki xin'wana na xin'wana hi xi yisa ka tender loko va ku security tender ku cleaner tender no swi endla ku mintirho va nga yi kumi so swa laveka ku hi stopa outsourcing ku va na insourcing masipala ma swi lava van'we ma-comrades yeah no hi lava so ni vula ku hela ti-tender yeah no a swi lava no hi leswi lavaka swona ya hi leswi lavaka swona hikokwalaho ka yini loko ri ku mi lava swona swi nga endliwangi khale swi kha swi hlwerile ku swi vona kumbe mi nga swi voni nkarhi lowun'wani ku hayi mani nga leswo swi hi tlhelerisela ku ndzhaku no i khale hi vulavula hi swona but ku fika nkarhi lowu hi ngo sweswiwa se u fanele hi implement loko mi tsundzuka kahle ka ANC complain ngopfu ku ti-policy ta heti kahle ngopfu but the implementation part so sweswiwa hi fanele hi lwa na mhaka implementation hi make sure ku ti-policy leti hi nga na tona a ti-implementa mhaka yikulu vana va hina the unemployed va kota ku va kuma mintirho va pfuleliwa a mi voni ku kumbexani swi nga va swi hlwerile a swi hlwelanga va ri valungu it's better late than a ni ngo la ku tirha tivhoti Sivoyi phela loko n'wina mi kha mi hlwela swi vula ku na tivhoti no not necessarily ku hi ta luza tivhoti ya loko mo languta ka ti-elections leti nga hundza la Bushbuckridge yi ve na 76% hi mhaka ku va varhangeri in particular makhanselara hinkwavo va kota ku hlangana na ti-voters minkarhi hinkwayo ene ni na le ka next year local government elections a hi na ku kanakana ANC ya ta wina la Bushbuckridge leswi mi nga vona leswi vanhu va nga humisa swona kahle vanhu va tsaka loko va ta vo vini va ta vulavula na vurhangeri va rila hi leswi va rilaka hi swona ku ri ni ku va tshama makaya va nga endzeriwi va nga tivi ku humelela yini hi leswi swi endlaka ku vanhu va nga yi voteli ANC but loko ANC yi ta ku vulani leswi mi rilaka hi swona va swi vula kambe ku vula ivi swi nga endliwi na sweswi hi leswi hi nga kusuka sweswi hi ngo hi fanele hi ya swi endla a swi nga endleki hi ku hi lava va hi votela but va rila hi swo karhi hi nga endli nchumu va fanele leswi va rilaka hi swona a hi nge swi koti hi nkarhi wun'we but hi fanele hi tatisa report ya ku no se ku na leswi se hi nga ku swi endleni va ri ku na swiphiqo swa timafia a ku pfuriwi ti-case vanhu va chavana la n'wina mi pfuna njhani tanihi vandla ku vona ku kumbexani tanihi sweswi swigevenga swi tiveka ku i maxaka ya hina hi vana va hina loko tshika ku vona vugevenga ku fanele ku pfuriwa na ya hi va byela sweswo ku nga vi na ku chavisiwa lexi ni tsakisaka hi ku epalamende amsutse va wu pasisile nawu wa ku protecta ya i vanhu lavawa xin'wana lexi va chavisi ku va nga protectiwa a wu swi tiva ku loko ya report nandzu hala ku nga se hela 2 days va n'wi hlasela na yena so a tsaka hi ku sweswi va palamende pasisile nawu wa ku vanhu lava va protectiwa ve rin'we comrade Sivoyi mani Folas ya matsalane wa Enhlanzini district wa ANC wa sweswinyana mavhiki mambirhi manharhu ya vhiki ra ku hundza yi fambe njhani conference a hi swi tshike khezulu swinene siku ra n'wina rivele rinene khezulu va vule na yini va hina makhansa ka vayingiseri va munghana inkomo sweswo miyingiselo munghana lona FM matsalane wa ANC Enhlanzini nkulukumba Fallen Sivoyi hi ndlela yaleyo va hi fikisa amakumu ka xiphemu xo ku Afrika wa vulavula a hi tweni ku manga misava ya awara ya n'we ya yimise kuyini ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka sweswo halaya loko hi twa mahungu ya misava enhlekani hi voyini mingisero munghana lona FM
hi vuyeli va moyingisani wa Munghana Lonene FM hi vuyeli hi lava ku namuntlha lava ku mina na n'wina hi bulanyana la eka ravuntlhanu leri timhaka ti tele ta tiko leri ti nga le ku humeleni hi la ku pfala rendo ra hina ra la bushu la leri a hi tele rona hi ku sungula hi vulavulanyana vayingiseri lava nga kola ivi kusuka kwalano na van'we mi nga koho kwalano n'wina mi nge le ku tirhiseni mi nge le ku yingiseleni mi kota ku hi bela riqingho ka nomboro yele ya ndhuma ya 0860 0025543 ni kombela hi languta timhaka leti ti hi khumbaka leti mi twaku onge ti a ti fanele ti ri na nkoka ku va hi vulavula hi toho ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona tolo kunene a hi kha hi vulavula hi timhaka ta tidyondzo ku vulavuriwa ku tidyondzo vanhu vadyondzisi va fanele va tiyisisa na ku vona leswaku vana va vona va dyondza kwalahaya va dyondzisaka koho ivi van'wani va nghena va tisa matitwele se ni lava na n'we mi pfa mi ni byela ku hi yisa ku yini mahlweni general lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi na vo ve le ku vulavuleni va tisa timhaka ta matitwelo ya vo hi mhaka leyi va nga hetelela va yi vulavula hi siku leri ra ndhuma ra siku ra vuntsivu Mawuwani lembe ra 2025 se timhaka teto hinkwato ni lava mi ti hleketa mi ti gayela kahle ni ta teka riqingho ra n'we eka 0860 0025543 loko se ni ri lava ni ta mi byela sweswiwani mo pfa mi ti gayela na hala ku vulavula na vayingiseri va mehe lava nga kola ni twa ku vo va mani va nga tala va kha va mi naveta ku va na mina la ivi loko se va heta se xikan'wekan'we hi nghena mhakeni ma swi tiva ku hina na vanhu lava nga laha va nga la ku yingiseleni na lava nga hi vhakela la namuntlha swi na nkoka ku na vo va ti twisavo ku vulavula se ni kombela mi susa lexi ku xi ta kota ku vulavuleka ya mi susa xexo ku mi va khomela kunene va yima kunene ku swi ta hatlisa va ku swi havahava vayingiseri lava mina lava van'wani va nyenge mintirhweni van'wani ene loko va twa sweswiwani va nyenge mintirhweni phela va vhe va hlongola hiko va ta va ku ida so dinga ri kona i mhaka ku diye kambe hambiswiritano a hi tekeni muyingiseri wo sungula hi loyi avuxenisisi a ni nga mi pfulelangi lexiwa yima ni mi pfulelela lexi minjhani sesi hi Bootpet minjhani hi pfukile minjhani ka tata na hi pfukile okay sa swinene ka mira hi minaveli mara hi n'we mani n'we mina hi masiku n'wamagigwana kusuka laha Songeni Mambumbu Amambumbu ni byela Amambumbu loko yi ri laha i kule nyana Bootpet i tikhilomitara tingani oko loko mukhandziya thekisi ma hakela vo mali muni loko ni sukela lani afika Tshwamanchi 35 rand suka Tshwamanchi na Mambumbu 20 rand ma swi vona ku mi tekela nhlokweni ngopfu Bootpet ivi mikhandziya mi ze mi tala hi ta fika kolomu na ta mi vona ni mukhandzela ro Bushbuckridge mina a swi tiva ku mukhansela ra Bushbuckridge xi mi rhandza ngopfu yona mhaka na hina mi rhandza na khensa swinene sesi wa mina na khensa loko mi te mi ta hi vona a hi swi endli leswi ka nongonoko lowu kambe namuntlha hi ta swi endla i mani mi lavaka ku n'wi naveta ku n'we mi laha ni rhandza ku neveta buda milanga le Joni Isaiah Trevor Khoza neveta na Wiseman Khoza la nga koho neveta na Nguya Nkelenge la Mambumbu la Amambumbu isele mentally mesoso wa yeta muyimela mativana mi va xeweta ka ta va pfuxela thank you Bootpet ai mativana hileswaku hi loko i ri bushu i swi twa ku a bushu u hlayisekile swilo hinkwaswo swi va swi ri kona la Bushbuckridge ya tata aye minjhani ka tata hi pfukile mukhanselara wa hina ina loko mi ya ku vhoteni mi vutisa ku mukhanselara wa hina i kwila kahle se ni ta mi byela mina ku hayi mina ni hambi mi nga ni voni loko mo vona lava hi vona lava ni nge mi famba na vona hayi hi votisa sweswo ku na swin'wanyana ni khenserise swa mina byela ni vangiseri ku n'we mani na so n'wina mi ta mi huma kwihi ngome i Dorisi Ngobeni wa le Zola Soweto Zola le la Bushbuckridge na la bush ku na le Zola na n'we mi huma Zola okay i mali muni loko mi ta la kumbe mi ta ya milenge laha kule fana yo ila 35 and then 20 kusuka Tshwamanchi ya ka hina a Zola hikokwalaho ka yini va ku hi le Zola a mi swi tivi ne mi yo kula mi twa va ku hi le Zola yo kula hi swikumisa swo swiya okay no na khensa swinene se n'wina mi lava ku naveta mani n'we hela ku mi nga na hina namuntlha ku hi lava ku mi naveta ku hina khalanga la mi naveta vanhu va le Zola hinkwavo naveta na vana va mina Khalani na Vutomi vana na vona wona ku ene vula ku mara na vana loko te tani na ntukulu Bootpet
ntukulu butpet i te tani wo dya yini hi byeli xihundla xa ko ku dya yini i ngo hleva na ntukulu swi kanjani lo soleka ku na ku soleka loko munhu a solekile wa tikomba phe wo vonaka wa ha ri xintombani no yana mahlweni u ti hlayisa sesi wa mina wa hayi loko munhu o fika ku swi vula ku loko munhu o fika a ku i na malembe mangani a nge tshembi kamba swi na mhaka a khensa swinene sweswo inkomu sesi wa mina ahe i van'wani va ene mi nga se ni hleketelela ku ta vavasati ntsena twanani loyi i n'wanuna loyi ni kombela ku nghena wa xinuna va sweswitwa iwe swi nga za swi hi tengisa loko twa ku va ku twala vavasati ntsena va ta va ku ha swo vula ku loyiwani ku ya vavasati ntsena xewani Pet Kalanga baba minjhani mukhanselara wa tiko Mukhanselara wa tiko hi ra South Africa hayi Bush ntsena hayi Bush ntsena a no khensa swinene mani hayi hi pfukile mani a khensa n'wina minjhani hi pfuke ngopfu hi tsakile loko mi fikile la Bush swi twa ha yingisela ni tshame ni vona disk yin'wana a wu DJ we DJ Bravo me DJ Bravo ni vula ku ni vona wa yimbelela wa humesa ti-CD CD ya we yi tshove yi vitana yini nkarhi i singile yi humerile yi ta huma 23 a ti 23 ta ra vumbirhi vhiki leri taka wa yi se huma yi kona mara yi se va kona ka tiplatform okay DJ Bravo no ya khensa swinene mani loko mi kote ku tala mi ta hi vona swi vula ku mi hindla vanhu mani mi hindla vanhu hi va nkoka ne mi va nkoka ngopfu hina a hu va yingiseli njhe hi vaseketeri va xitichi ene ma xi rhandza a xi rhandza no Bushbuckridge ku na club hi yo yili a helelanga na lava nga le kaya hava naveta n'we va Bushbuckridge mungaloni Sense Club a mi navesta laha hi nga koho hi tsake ngopfu vahaxi va koho vahumelerisi hi ku hambanahambana ka voho hi tsake swa lava van'wana swa lava van'wana swi tshikeli a hi mo khumba swa ku ku na mbilu lava Pet Kalanga mukhanselara futhi a nga ha ri mukhanselara se hi lava nga endla president wa tiko phela loko se ni va president swi vula ku se na va premier va ta ripota ka mina hi leswi lavaka swona mi lunghisa tiko lunghisa tiko khense bravo khense ngopfu inkomu bravo maswetwa ku na vaxinuna va kona a no va hayi a no fika ni hlengeleta vaxisati kun'wana hayi kho avuxeni but i pfukile mani mi ye henhla n'wina swi lava mi kokanyana xexo kumbe to ya byela ni va yingiseri ku n'wina hi n'wina mani madonoro wa le landela madonoro wa le landela a landela hi kwihi loko ni ri laha loko usuka la uyathula mahaxi loko usuka thula mahaxi kosi uya kulandela mi famba matlhelo van'we ya hi famba matlhelo man'we i matlhelo ya lama yaku loko i suka landela ya kwihi ya usuka landela va hluvukani ya kwele uya laji se uya ahluka na ku vona na kona hala ni tshame ku va kahle va tlhelo malembe da swi lavi ndi vutisa futhi do u nga ngheni kwala okay byela va yingiseri ke ku i mani loyi lava ku n'wi naveta ku i na yena laha ta naveta mutswari wa mekaya languta xexo lexi ta naveta mutswari wa mekaya mhaki Facebook kaya se vaakatiko hinkwavo va a landela a khensa swinene ni va ni mi byela kwala amoyeni ku loko mi ri na mutswari n'wi tlhogomeleni n'wi tekeleni nhlokweni swi na nkoka ngopfu ku va na mutswari hina hi nga ha va swi vona ku heyi swa vava ku pfumala mutswari ntiyiso Butpet ni khensa ripoto wa veni aya se ku nga ta un'wana na un'wana se ni ku va swi twa ku se ni hi ku swi ngo ndzi nga ri mina no hlengeleta tintombi kambe na loko vo ni hlengeleta tintombi ni nga kaneta hi ku a ni loyi a hlengeletaku a hi mina ku ndla muhumelerisi ma swi vona mino vulavula na vayingiseri lava mu humelerisaka ka ntiserini avuxeni ka tata aye minjhani Butpet epfukile ka president wa South Africa hayi mina ni mukhanselara wa Bush se mi tlulisile kwalani ni hundzini swa straight ata ripota ka n'wina i cini xi na ku mi nga ha lavi ku ni va mukhanselara wa Bush ni va president wa tiko mi fita straight ku va president vulavulelani lexi mi nga pfi mi jika loko mi jika mi twa mi fita hikanene ku va president a ni ri byela ni vayingiseri ku n'we mani na koho i va mani lava mi vulava ku va naveta ku va mi ri laha Innocent Magagule kwala Ximungu eKildebi ni lava ku naveta Charity munghana wa mina ni n'wi byele khale ku ni le ku fambeni na vona Butpet na munghana wa mina Brightness Nyalungu ni va byele ku na vona Butpet namuntlha tlhe va byela ku na hambi wo ku nga vuyi va nga hlamali va le ku hlamaleni na vona Butpet swi nga tswa ni famba na n'wina loko swi hi swona ni vulaka swona ni nge loko wo ku nga vuyi va nga hlama kambe ni byeli loko sweswiwani hi ku laha hi le Ximungu hikokwalaho ka yini va ku hi le Ximungu laha hi ku mi ni tiva ku hi le Kildare
ni hleketa ku ximungwe i xiphato xa vuhosi bya ka Khosa mara ni kule ni tiva ku hi le ximungwe but most loko va phata va vula ku ximungwe hina hi ku Khosa no hleketa ku swi fambisana na vuhosi bya ka Khosa kambe hi le Kildare hi le A ku bila Kildare B a hi le kwi le ku pfa hi ku vita ku hi le la ka Malamula ka Malamula yes ntsakile ku vona vhiki na mina ntsakile ka tate ka mina veli mara no aya khesa swinene mi ntsero Munghana Lonene FM la ku ta karhi 18 minute ntsena ndari loko ni heta na vayingiseri lava mina lava hi lasi in bela ku riqingho ka 0860002543 hi bulanyana hi timhaka ta tiko ra hina leri van'wana va nge swi ri teka tlhelo ra kahle van'wana va nga swa ha ri ku tikeni kambe mina ni ku tisela nongonoko lowu thwi kusuka a Ximungwe hi ndlela yaleyo kambe ni nga se bulana lava ni pfumeleleni sungula ni hundza hi laha hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na xona xi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Mzansi, n'weti leyi ya vukorhokeri bya mfumo, Ndzawulo ya Vululami na Nhluvukiso wa Vumbiwa, kun'we na Nhlangano wa Nawu wa Afrika-Dzonga, Mpfuneto wa swa Nawu Afrika-Dzonga na vatirhisani yi mi tisela vhiki ra tiwili ta rixaka kusukela hi ti 15 ku ya ka ti 19 ta Ndzhati 2025. Wili hi yin'wana ya tinyiko letikulu leti u nga ti siyaka endzhaku. Swi tiyisekisa leswaku kaya ra wena, mali leyi u yi hlayiseke na swilo swa wena swi ya eka lava u va hlawulaka. Yi ponisa varhandziwa va wena eka ntshikelelo, ku kanetana ni ku hlwela. Hi nkarhi wa vhiki ra tiwili ta rixaka, magqwetha lama faneleke etikweni hinkwaro ma ta tsala wili ya xisekelo mahala. Hi ku olova, tisa nomboro ya wena ya pasi ra Afrika-Dzonga. Vukorhokeri byi ta kumeka etifemeni ta nawu leti nghenelaka, tikhoto, tihofisi ta master na swiendlakalo swa vaaki. Ku kuma vuxokoxoko byo tala, endzela justice.gov.za kumbe Nhlangano wa Nawu wa Afrika-Dzonga. Tiyisisa vumundzuku bya ndyangu wa wena. xikongomelo ka hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Khalanga Pet Matebula wa vula mina ni ku tisela nongonoko lowu kusuka a Kildare B hi le a Ximungwe. Kildare B ku na Kildare A a Kildare A hi le ka Malamule. A ku na mpfula mixolo n'we mi tshama ka tindhawu leti ku nga se na ku mpfula lembe leri vetani mi swi tiva ku la hina hi ri ko mpfula yi ri ku nini na Jesse hayi ni ze ni lomba n'wana hi ku swi vona ku hayi ka titimela a Kildare B la hi nga kona kambe va ha ri kona la vayingiseri ni ta famba na vona ku fika la ka hafu ku bila awara ya 13 hi hafu ku bila awara ya 13 ku mahloko maka ta mahungu endzhaku ka sweswo hi la se ni teka ku wena ka 0860002543 hi vulavula timhaka ta tiko timhaka tiko kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona mani amukela muyingiseri loyi avuxeni mani aye Budpet minjhani ka mani hosi ya tintswalo yi hi hlayisile a khensa hosi ya tintswalo mi vula xikwembu xa le kaya tilweni amen byela ni vayingiseri ku n'we mani na swo mu huma kwihi hi ndlela yaleyo hi ta kota ku naveta lava va nga ri ku yingiseleni sweswi lwa vulavulaka i Yvonne Mathonsi wa la Zola n'wina n'wimi wa Zola a kumbe se Yvonne n'wimi ta ni pfuna ni luya yi sungutsandzini hikokwalaho ka ni va ku hi le Zola a vona vela lera ra Zola iluya ya le Joni le Joni kambe ntumbuluko wa ko hi le kwihi hi le Akani hi le Akani nje a hi matshami nkani ndhawu leyi a mi lo phanga swi ta a hi phanganga hi le ka hosi Nxumalo Azola no ya khetsa swinene se va mani lava mi nge ma va naveta ko hi swin'we la namuntlha mati va naveta Yolanda Khoza a ku yimi anditi i ri kokwalaho va ngati i ri ye swa n'wi borha a ku swa n'wi borha yehe ni ku me ni ya mara Yolanda ni ku ni ya vona loya ra ya hina ina ka Pet Khalanga mativana
i muhumelerisi wa hina a hi vekela timhaka ta hina kahle i ku lunghisa kahle a ku vuyisa forweni futhi swona sweswo futhi loko munhu o tshika a lava ku ta famba a nga landzeleli leswi hindlaku swona hayi mi hava nkarhi wo huwa kahle kahle no khensa mani se ni khensa na makhomesa hina makukuli le ku khotini date na mamsi kambe a ku ri na mujahani un'wana a hamba a fona ngopfu a ni tivi ku helele kwihi kumbexani to poxa a ri wa ka makukule a va ku a ri wa le Gothenburg yena mani a va ku Silenki makukule a ni tivi ku i kwihi kambe hambiswiritano ni n'wi tsundzuka hi mhaka sweswi ngomi swi vulaka swa ku mhakhi wa n'wehe wa ka makukule ha khensa swinene mani wa mina hayi khensile Budpet inkomo sesi mi famba kahle inkomo hayi ku famba hina hi hela hinkwa avuxeni Budpet Mpfhuke Mpfhukeni mjani bud Mpfhuke ya n'we mina rito ro haxa n'we hi le Silole Rondosi rito ro haxa rero wale Rondosi a Rondosi se hi kwihi a Rondosi kusuhani na la Khokho loko hi ri kwala is about 5 kilometers loko mi langute tiko leri mi vonaka ro la henhla hi le Rondosi se mi ya Khokho a Khokho sorry okay se ro nga ni famba hi patu leri ro ni tlhela ka Mathivela ka Hosi Mokwena ni ta hi le Khokho a mi nge hindzi hi le Khokho mi ta loko mi fika ka Hosi Mathivela ku na patu ri nghenaka ri ya humelela Rondosi loko mi hindza ka Hosi Mathivela mi humelela Mkhuhlu ku na patu ri vaya Skukuza mi kuma Khokho naso se n'wina mi la ku naveta va mani ku hi swin'wela namuntlha hi ku hina na n'wina la loko naveta loko ni huma laha ni tima foni naveta timembara hinkwato ta group leyi ya Bushbuckridge MLFM Listeners Club ni vaakatiko hinkwavo le Rondosi ndi ku va naveteni ku mara vito leri ra Rondosi ri huma kwihi Rondosi i vito leri vakokwana va tsandzeka ku vula ku Ronald C Trust va ku Rondosi kambe la i mapurasi ya khale hi va ku ti trust Pork Trust Ronald C Trust Belfast Trust sweswo se va tsandzeka ku vula ku Ronald C va ku Rondosi la ri nga huma kona mara na wa tsandzekela kule man Ronald C ya wa Rondosi ya no akhetsa swinene buti wa mina mani akhetsa makwavo mani khetseli ku va mi kha mi hi hlayisa mi kha mi hi komba rirhandzu ma vona loko i zita a Mpumalanga wa swi tiva ku hayi i ya lava nge hi le kaya ka rirhandzu inkomo na ya khensa ku va mi khetsa hina buti wa mina inkomo ta khensa sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM tari loko yi ku hafu ku bela awara ya 13 hi ta twa n'wehe kumbe ri yini hi ndlela yaleyo makwavo Budpet minjhani na i pfukile mara Jesi a ku se titimela namuntlha swi ndlise ku yini na ni nga suka ko a yi na nyana nimpundzu so kasi loko na mpfula xirhambi loko hala swi nga endleka ti vuya switere ene hi ku mi languta swinene a mi ni landi no ni landa mara se mi mbale Jesi Budpet mi ni madala mi Budpet mi yo tikhoma kahle ndi yo tikhoma kahle no khensa swinene byela lava yingiseri kun'we mani mi huma kun'we mi nga ni byeli ku mi huma Rondosi no kombela inoko Mthombeni ndi huma eHuntington hayi n'wina mi lo ta Huntington mi huma kwihi ndi huma eHuntington hayi mi lo ta Huntington kumbe ku tiva okay mi huma kwihi ndi yo ta eHuntington ndi huma eHuntington okay ni ngo ukomisa vatswari va a va yakiwe eMananga ala va Sabi Center la Mantshembi xivongo xa ka Mthombeni a xi kona hala Bush xivongo xa ka Mthombeni xi hala beriyini a North hala a N'walungu hala xi hala va Giyani va sweswo xi tele ngopfu hi khalaka la Bush la xi tele ngopfu xivongo lexi khalaka a khensa swinene tshungu mani i va mani mi lava ku va naveta ku mi lan'we la ni va navetaka hi lava ni tlanga na vo ebolo sweswi nga ti Masters mi tlanga bolo bolo ni tlange ngopfu a mi tlanga phosini yin'wana a ni tlanga 3 hi ku languta na swivoko mhaka a mi kapa n'wina a ni ngo kapa ndo pfala Unbeliever Brothers leyi ngoko mara hi tlange ka ha ri na enghungunyana mi tlanga na vanghungunyani ya nghungunyana ya kwala ka Malamuli mi vula team nghungunyana a ni twa nga ri mi tlanga ka na Brothers ta sweswinyana
Oh na khensa swinene boto Eh, no eh. khensa swinene man hayi ya khensa loko mi ta hi seketela siku ra n'wina ri vele rinene boto mi no swi lunghile mara a ni ta nghena nyana ka yin'wana loko hlasaka ku ve swa pfumeleleka nyana leswi nga vulavula nyana hi premier nyana la hayi leswiya Okay. swi tshikeni hi yo mhaka hi pfarile Oh. loko hi tele swona hi ta tela swona sweswiwani hi pfarile liya nako a wu ri nkarhi wa vona okay ni khense ndi vhe ndi ku hayi ni laka vona Pat Kalanga Mi ngu vonile? kati u nga mukhanserani mani ndi mntu wa ku wa Bushbuckridge cause Bushbuckridge ako yo nge le Kenny Hook hayi bushbuckridge hinkwayo a ndzi rhwala ngwase Hi melo. tasuka ndi tile tata u kandziya ni ta vona Pat mara Khensani. swi lava u fika ni hala ntintoni hala a tingitsoni a ni ya kona ya u ya kona ne le va Islington ni ya kona hileswaku ni kwala namuntlha loko ni suka la ni tima foni ya n'wana la ni lavaka nge ni kumi se ni ta va ni ri mi va twile ku njhani la ya ni mbonini Pat Kalanga khenseli boto mina Pat counselor ya Bushbuckridge inkombo makumembirhi inkombo timinete ntsena ku phela ora ya 13 a ni ku ni pfale n'wina lava va lo tumbuluka la avuxeni ka tata Ayi mjani Bushbuckridge? pfukele minjhani Pfukile. a khensa ka Eh. mi ngo va serious ke mi ringeta ku ni chuzeta nyana I ku mi vulavule hi Slington ku ri ku ni huma Slington ni la ku vulavula ni ri wa le Slington. mu wa Slington n'wina Ingaku mi swi vonile. a ni swi vona a ni ngo swi vona nge ya te Swi ri mahlahluva. mina ka swi vula ku n'wina le ka chuchankhamu ma ku tiva Chuchankhamu la ni humaka kona. vana Vakokwani lava Chuchankhamu hi vakokwani wa hina. eh Van'wamahafu na van'wahaseti na va Mindlazi. we maxaka kwe we maxaka ka chuchankhamu a Islington So kheselise so a vete ku na tiphayiphi tin'wana ti handiwile laha ti pfariwanga mati a ma humi sweswi swi njhani ti pfariwile se ma huma mati mati ma huma. a Islington Slington mati ma kona. mako na khesa mani swi vulavula na mukhanselara So navetani va yingiserisi ku hin'we mani nako sweswi mi nga vula ku mi huma Islington Thembi Mnisi wa le Slington la ku naveta vaakatiko va Islington hinkwavo ku leswi a mi pfa mi ndi twa namuntlha Bushbuckridge ni n'wi vona straight ni va vonile a khoni ku mara ndi doja ku vulavula na voho ni tlhela ni ya va vona le n'we mi ta vula na se ni nga vulavuli na vona sweswi ni vulavula na vona va langute straight ene na tsaka hi swona eya ni tsake ngopfu na khensa na mina ka So, khenseni. khenseni nkarhi wa mina wa ni vondoka kambe i ma ni nghenisa vapaha lava ni to va hi ku lava volo nkarhi wa vo wa siyile ni to nda ku swi a ve ri vala ku ta mi khomela no ta nda ku swi ku havahava avuxeni papa Avuxeni Bushbuckridge. mi pfukile Hi pfukile Khalanga. va tiva loko mi vhe ku Bushbuckridge ku ka mi nga fanelanga ku mi va Bushbuckridge mi ndla ku ni vheta ni a na ha swi tivi ni ku yini kambe na khensa swinene I ku ri Bushbuckridge eka radio every day loko ndi mi yingisela un'wana na un'wanyana va ku vita Bushbuckridge. Se na Mara ni mina n'wana ntsongo ka n'wina, hi leswi swi faneleke na mina ndi ku hloniphisa xiswona. na khensa swinene hin'we mani n'we Mina u vulavula na Jonas Mahlalela Canning Mobi. Canning Mobi Namuntlha ni tsake ngopfu ku vona Bushbuckridge hi matihlo. na khensa Handle swinene ka ku mbona hi ka calendar. calendar Se namuntlha ndi mbone exactly hi matihlo Khalanga preview. khense hari khenseli swinene Khense swinene. na amukela ku va Ndi naveta mchana wa May Jack Mayela lweni tshamaka ni ku yingisela na yena swinene. na khensa papa Ku ri Jack namuntlha nkarhi ndi na wu ni Pat vona- matihlo. inkompa pa nkarhi wu nga ni vona ka ndlela ku na lava va vulavula Xewetile muhaxi Aye, Pat Kalanga Matebula aye papa loyi vulavulaka na yena la a Aye. vulavulaka Joseph Mahlalela aye papa wa Canning Mobi eh loyi a rhandzaka ku yingisela nongonoko wa wena na ka nkarhi wun'wana na wun'wana na ni khensa nga vana ni va ni biwa hi foni yi nga na ndzilo kambe a ndi swi naveli ku ni nga yingiseli nongonoko wa wena na se khensa namuntlha ni tsake ngopfu Khalanga ku ve ni ku vona hi matihlo na khensa swinene leswi papa ni sukaka ni nga ta hayi ni ta ku navelela leswinene ni naveleleni leswinene na amukela na papa vana va mina eCanning Mobi eh va Joseph Mahlalela na family hinkwayo ya ka Mahlalela Canning Mobi eh a yi ve na nkateko inkompa va twa ku papa vona ya vulavulaka kokwana wa vona va vulavulaka na Khalanga inkompa pa ni khenseni nkarhi wu nga ni vonoka kambe hambiswiritano a hi twini ku mahungu ya misava awara yambirhi ya ta emisekuyini kusuka kwalano hi ta kota ku twa ku mi nghenisa ku yini ka tinqingho letiya hi nga vulavula hi tona enhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. ndza khensa Khalanga tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yambirhi ti yime hi ndlela leyi
Nhlanhla Mkhwanazi a kaneta swihehlo hi n'wamabindzu Brown Mokgotsi swa leswaku i nhlori ya maphorisa. Masipala wa dorobankulu ra Tshwane wu le ku tirheni hi matimba ku vuyisa gezi tindhawini to hlayanyana, kasi gondzo ra N2 ri pfariwile hikokwalaho ka pfhumba ra vaaki ro kombisa ku vilela. Mahungu hi xitalo ya awara ya 2. Se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Inkomo mingisero Munghana Lonene FM kabula seyingenini nokona ku Afrika wa vulavula 0860002543 ayi kuti mingisero mina natatwa ku mi committee mhaka ravo ntlhanu leri loko ka hetisela kusuka Ximungwe Sports Ground hila hi nga koho eka lava ku tiva ku verile Canning Mall B kambe hina hi tiva ku hele a Ximungwe hila hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 ayi tweni ku loyi a nga va mingisero wa hina wo sungula nhlekani loyi mi amukeleni ka Munghana Lonene. Ayi njani? Efokele mjani buti? Ayi efokele mkhulu man. I can't. Okay, support na mina na support la president ri baba. Eyile papa. No. Ila swiphiqo sungula ku va kona la ka ku sungula ku nkurungumelo ya ilo nghena moyeni. A titwiseni ku huwa namuntlha hi ku a ni ngo spanner skon ku yo mhaka munhu a nghena dropa a swi ndiwi ka Afrika wa vulavula sweswo kambe loko swi ndiwa hi ndlela leyi wa swi vona ku lo nghena munhu wo huwa wa ntswatsa ka va hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani. Ayi Pete Kalanga papa minjhani mi vula na madzolonga eRoad Sihlangu la Khotindile. Mahlangu u pfukile hi vatomi minjhani na ni kona ntukulu wa mina mani hi ze ya vulavula foni ni njhani mi ri kwala Khotondale la hikuva mi fanele mi lowuta kunene. Eyi watwani ku navele ngopfu mani Pete Kalanga wa swi twani ku vhakachana nkarhi lowu le ka mihlala phansi sweswi buti Pete hawa hi titwile hinkwato leti nga vekiwa kwahalani mara hina laha hi ha ri na nkinga laniwa mani ku leka va hi lunghisa timhaka ta ti-police station laniwa hi nga kola a hi na ti-satellite ta fike va hi engetela ti-satellite Khotondale milawu ti-police station to ndla yini hikwalani ku vana loko va phungela mo chucha bandi a ni n'wana loko a phungela mo n'wi chuchela bandi milawu police station yo ndla yini Pete Kalanga n'wana nga ha biwi sweswi ku ba n'wana enandzu hi kombela ku ri mpela va hi ringeta ku ri va hi fakela ti-satellite ku ri hi ta kota ku ripota kusuhana kusukela Kenuku u ya fika Manyeleti va karhateka na patu leri va nge tiva ta hi vekela ku la ni nga kola ndo ja dust nkarhi lowu hinkwawo ka wola ni tshama ko ya kusuhana na patu laniwa a va hi zameni ku va hi lunghisa swo tala Pete Kalanga nga vileli tanihi mukhanselara na khana swi tsala hansi swilo leswi mi ni byela ku swona swi nge heli ntsena andu hi ku tshembe ngopfu hi ngisele wela Bushbuckridge la futhi u nga ze wanga ku lahlekile ku tala u fike kaya Pete Kalanga u ve na siku ra kahle. Inkomo papa Kenza inkomo mbere loko ni fikela Bushbuckridge ni va ni swi tiva ku ni te kaya 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM ku haxela vona tweet kusuka haleni a Ximungwe Sports Ground i vuhumelerisi bya Ncedani Eric Mabasa kambe a hi ku ti mingisero mina ku u ri yini kwala nga koho ka 0860002543 n'wana mingiserelo nhlekani minjhani Godfrey papa min hi pfukile n'wina minjhani na hi pfukile ni nga tivi loko ri ku ni ta va ni nghene ka leswi ni nga ri ka swona loko hi nga ri ka swona ni ta mi byela mi yana ni mahlweni. Okay. Hi Monday hi ti-15 a ni ye xibedhlele ku ya phaka tiphilisi ta mavabyi ya nga ta hangalaka swo ya ti-high blood na ti-diabetes ti-arthritis na swin'wana na swin'wana se ni kuma hambiloko ni nga vula na vito ra tliliniki ya kona i tliliniki leyi ya le ka Bungeni leyi va Bungeni Health Center ni kuma leswaku ku cince milawu ngopfu hi ni vakhalabya lava va vabyaku va nga na mahluphaku hi matsolo
hi forisiwa tilayeni ta 4 hi fola layeni ku na dokodela loyi a taku hi ma 10 o'clock kumbe ma 11 kumbe a paku a nga ti a ta hi phakela tiphilisi ta vavabyi yan'we hi forisiwa layeni hi kona ka lama hi nga ta hi ya teka ta mavabyi ya matsolo na ti-high blood laman'wanyana hi kha hi ya fola layeni yin'wana nga ta kola hi nga ta nyikiwa wona ya ta na dokodela hi nkarhi walowu ni nga mi byela wona se hi khoma hi tindlala a ku na swakudya leswi hi swi nyikiwaku swi na leswi ni nge mfumo wo hi hluphela yini mfumo wu ri wa hina hi vhoterile sweswiwani va ri hi twemangu na va ku ri se hi forisiwa hi za hi ya huma hi ma 1 na ma 2 nkarhi wun'wana ni nge va hi hluphela wa yini a mi hi pfuni Buddpet ku va ku ri hi fola layini yi system leya khale leyi a hi hamba hi fola layini yin'we hi kuma maphilisi hinkwawo loko ya ri kona hi fola hi ya kaya loko ya nga ri kona hi muka hi ya kuma swakudya kaya sweswi va hi hluphela yini wayi va nga tshiki nawu lowa wa khale lowu a wu hi pfuna hi hatla hi muka hi ya kaya mativa a endleleni yini ni mi twile papa ni mi twile mativa a endleleni yini namuntlha i ra vuntlhanu hi yingiseleni mvula mi ta swi twa ku va ta va kha va hi hlamula va ndhawu le rihanyo sweswo mi swi vulaka ku hikokwalaho ka yini a health center ya le ka Bungeni vakhalabya va forisiwa tilayini to ka ti nga heli ni mi twile papa mina va ta va mi twini mvulo hi ta va hi ri ka yona ni ta tlhanifola ku hi manje inkomi kensi inkomi papa cancer swinene loko swi ta swi leswi swi khumbaka vaaki swi khumbaka va papa va mhani vakhalabya vakhegula swi ni vava ku tlula na mpimo ni tshemba leswi na tatana xikwambani swa vavava ni tshemba leswi na MEC Mashego na vo swa vavava se ni tshemba ku va ta swi tekela nhlokweni ku vaaki veri hi rito ra bava laha va vilerisiwa hi timhaka totoleto ta ku hikokwalaho ka yini munhu a fola layini a heta a ya fola layini yin'wana a heta a ya fola layini hikokwalaho ka yini yi nga vi layini yin'we kambe va ta hi byela ku na koho va fike njhani ka ku va na tilayini to hambanahambana hi ndlela yaleyo eAfrika va vulavula ka Munghana Lonene FM ya mahlweni endzhaku ka leswi loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo Spa yi ku tisela ti super savings kuma 1 kg Spa French chili garlic kumbe chicken polony hi 34.99 hi ti Spa rewards kumbe 750 780 850 gram nola mayonnaise hi nga katsi squeeze bottle hi 38.99 u hlayisa 6 rand hi ti Spa rewards xikan'wekan'we u nga ti wina leswiphemu xa wena xa 6 million rand ya mali nkarhi wolowo mintsengo leyi yi kumeka ku ya fikela hi ti 22 September 2025 loko xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo Mina polisi yo lahla ya khale ya ka Rixaka Funerals. Nina mahungu yo saseka ka n'wina. Mi qualifya ku titsarisela eka ti switch products leti nga endleriwa n'wina to va na ti benefits to antswa ku tlula leti mi nga na tona ku fana na ti rewards benefits. Tsutsumelani eka tihofisi ta le kusuhi na n'wina kumbe mi fonela eka 086 174 9252. Rixaka Funerals i khampani yo titsarisela leyi nga le nawini. FSP number 26415 kuna swipimelo. #XMA20 Best Xitsonga album EP of the year. Hi lava va yimela ku langwa. Shongi Shibuya. Ntombi ya N'wagaza Manamina. Sina Mphaka ni ta humelela. Soli Makamu rirhandzu ra ti-movie. Bliss Boy Mfana ka Gaza. J John the Big Baby Xitlhavi. Mr Post munhu un'we ntsena. DJ Mumba magoji mambirhi. Tammy Boy ndzi tlangela mani. Isa wa tiko ndzi hlawule yena.
ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito album na letere ra nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #XMA 20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Afrika wa vulavula na Kalanga Pet Matebula musumbunuku ku fika ra rimtlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM makombandlela somingisero Munghana Lonene FM makombandlela hi vuyile languta karhi ku ve na ngo timinete a yi se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava ivi hi nghena ka nongonoko dzumba na mina i nongonoko lowu nga wingisela nhlekani lowu mingisero mena na pfumela ku na wehe kona nga ko u lava ku hoxa xana matwili papa va kha va kombisa ku ka va nga tsaki hi ta yi landzelerisa mhaka leya ku lava ku ta twa ku yisa ku yini mahlweni a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM teri na ta twa ku mkhometi timhaka leti mi ti nga endla ku leswaku kota ku va hi bula hi ndlela yaleyo kambe ke hi ravuntlhanu ro tetano timhaka ti tele tin'wana na tin'wana leti mi nga kumeri na tona ku va hi ya mahlweni a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani boss aye papa pokeni hi pfokele hi nga vona papa awa hi pokeni a khensa mina xiphiqo xa mina bossete loko mo hi chekela ka lava vutlekeki bossete mahlo ya vana va hina loko va swikolweni nampundzu mi kuma vana va athekisini va khandziya va ri 7 mahlweni swa vava bossete ma ta ku vandla hini va yisela va thekisi loko a fika ka wena n'wana wo khandziyisiwa mahlweni loko a landza luya wa ciciwa famba ndzhaku we mutswari ku n'wana wo yi famba ndzhaku that's why na loko va kuma tinghozi la mapatwini bossete mi kuma ku va ku vana va n'wi karhi a ndzi se va tsimbanile hambi namuntlha ni vone taxi yin'wana ni hleka bossete mara mbilu yi kha yi vava mi yi vone kwihi kwala Thembisa la a TV bossete ni loko ni tshunela la ku famba kusuhi na yona ni vona loko ni va hlayela vana lava va nga laha mahlweni 7 wa vana ndzi ka fantama mahlweni ntsena ndzhaku kona na vo yeah and va kwala mateka story ene maphorisa a va le ku ndleni nchumu hi swona loko va fika vo va phutirisa na swi vona ni famba hi public loko hi khandziya hi tele kwalaha ni fane va hlekisa laha thekisini ni ku loko va mi chicha taxi yi famba va nga n'wi tali na thikithi mhaka mi yo khandziya hi vo mi khandziya hi va ku yi tele loko va fika layani vo va phutirisa va ku hayi yitsongo va tlhe va vula ku hayi yitsongo leyi i layiche vanhu vo tala so he vanhu va ka va phutsirisa yini makumambirhi 20 rand kumbe 40 rand kwalaya vo ti tekela va hoxa xikhwameni se va na tagete va yisa laha he vanhu va na tagete bossete ku la ku famba na 500 na mutande va ta muka na yena ri kumbexani sweswo hi swi tshikeni a hi ngheneni ka leyi nga ya nkoka leyi ya ku vadyondzi vana va hina miri a va hlayisekangi va khandziyisiwa timovha va tinhlayo ta kona ti tlula mpimo lowu a wu va wu langutiwini hi swona mi vulaka swona hi swona ngopfu sweswo bossete loko mo hi kumela va vutleketi va hi languta kahle ne leswi ni swi vulaku hi swi humelela every day no ni mi twini swona enkombo ta mina leswi va swi vulaka mingiseri a ni swi ntungu lowu hi nga wu kota njhani hi ku siku rin'wana ni tirhi na mina ni kha ni famba ni ri laha garage liya yo laha a Giyani liya taxi yin'wana yi tshoveke ni ri kwalaya la mahlweni lava tshama va ri 4 yi vhe yi tshoveka yi kha yi jika a yi tsandzeka no jika laha va tshama va ri 4 va taxi yaliya yi nga na xitulu xa driver na xa mukhandziyi ntsena liya yi nga ze yi kambiwa i swinombelani sisters yaliya yi tshoveka ni ri kwalaya se i xiphiqo lexi kumbexani xi nga koho lexi kumbexani a ku fanele ku pfunaniwa ku lwisaniwa kumbe ku vona ku nawu wa landzeleriwa
eka lava a va fanele va endla tani hi ku loko va nga landzelerisi nawu se hi va hi na xiphiqo hi ndlela leyi nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela na wa ku rhamba mingisero wa mina leswaku u hoxa xandla hi ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka hi bela riqingho ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito hi ndlela leyo handle ka sweswi nga tirhisana mathibula tp@sabc.co.za hi ndlela yeleyo nkulukumba wun'wana i ri Lieutenant General Mkhwanazi wa boxa man Xikwembu a xi n'wi hlayisi nona luya impela le ku vulavuleni mintiyiso ku ya hi van'wana va ku ha ile ku hembeni kambe hi ta tlela va nge wa hemba va ta kaneta kambe hambiswiritano hi nga se ya mahlweni mingisero na Munghana Lonene FM ni pfumelele nsuku la hi hundza hi laha loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo u nga pfuki hakela minxavo le henhla ka le ka Boxer xava Jungle Oats 1 kg hi 28.99 Fresh Wave Jasmine hand washing powder 2 kg timbirhi hi 90 rand khasimende ri pfumeleriwa ku xava swimbirhi loko xitoko xa ha kumeka eka Boxer ntsena Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula inikanika se hi le ka gondzo ra XMA 20 Gauteng hina wena hi ti 19 Ndzhati 2025 Munghana Lonene FM yi ta va yi ri eTUT Pretoria West Campus eka Khomanani Vatsonga Club Lodge kusuka hi awara ya 12 ni nhlekani Khomandlela 3 to 6 yi ta ku haxela tweet na DJ Matt vunyenyuri ku ta va ku ri matutu vana va Ntabase tinqambi hi leti landzelaka Daniel Brothers Ruza the Pro Shongi Zanele Mashavani na Uncle B Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA 20 Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM Eso mingisero wa Munghana Lonene FM na kwa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM producer mina kwala studio mangakavanyeteke kuna swin'wana swipfako swi ndlingani makavanyeteka ka mabiswiritana hi yeleni mahlweni 0860002543 enongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ndari ku tisela wona ni ri la Asiyimungwe Sports Ground hi le Kildare Billy ne ya ile nga kona hi ndlela leyo se le ku yiseni mahlweni pfumba nda tsundzuka ku hiteri hi rambiwe hi va huvo yo endla milawu ya xifundza xa Mpumalanga hi va hitisela va ta vona ku hi vona ku hi hata laha chakura ku ri kumba un'wana ingwenya i langutile ku hey kasi va famba riva ku ri kumba lawa hi langutima hayi ha famba sweswi ku lo sala timinete ta 10 ntsena hi famba ngwenya mu nga vileli hi 2 o'clock ta va hi pfarile la se hi kota ku famba a hi tekeni n'wana mingiseri loyi hi twa ku yi angula ku yini 0860002543 inhlaka aye Butikhalanga ayena nduma nkunya mahembe mara sweswi ni la Pitori nkunya mahembe la Lilidale buti Khalanga nina nkinga mani hina nkinga khali ni fuzama ku fona ndla ku nghena ni nga koti ku nghena nkinga venga nayo ya ka company le bang Intercape I'm so sorry ku ulatana company le wa hatira khali ko ina 30 years ko la South Africa but akuna ile ya tibus ta manyunyu mus ngithathe tibus ta kusaseka n'unyoko wa manyunyu na ye futhi loka ku jela u khuluma na ye xitele leswi nga swi vulavulaka hi swona mindyangu yafa mindyangu ya henti driver hi tiraka la ka company leyo a yi off ye Butikhalanga a yi off and loko va hlamusela emakaya va hlamusela va byela leswaku humelela swa so a va koti ku swi twisisa because a va kona kusuhi company leyo ku ze ku caca ti-driver to tala hikwalaho ka ku hi lava ku kota ku offer hi endla swa 1 2 3 ku strike wile va la ku faka union a ku nga pfumeliwi yona yi nghena ka company ya yena
kube kuhetelela ku nghenelela va khosatu a hi tivi ku yevhela wa diza wa humesa mali munhu va nga tlangi swi leswi helela moyeni driver leti ni vula swi na sweswi wa ta kona ePitori Durban Cape Town ti veke helela emoyeni ti driver letiwa a ti kona leswi swa so loko mu va off mi vula yini ndi vula ku ri loko u tirha January to December January to January awu off andri le buti khalang buti pheti sweswo wa sweswo loko ni tirha loko ni tirhe esitika u tirhe enyanga hinkwayo ndiya offer nkarhi 3 days or 7 days ni kota ku muka na vona ndyangu kaya ku mini vani kumeka ni tshame ni ndyangu wa hina so la off off yako loko ku yi off loko leswi ku uya eCape Town loko uya eCape Town u fike Pitori loko ufike Pitori u chayisa umuka ekaya u vuhlantsweni ka mpahla ndini mundzuku u tlhe u nghena entirhweni a wu swi tivi nkarhi wun'wana va ku mundzuku a wu ngheni a va ku byelanga a wu swi tivi wo vona va ku tomorrow va ku nothing wa vona a wu ofanga swo fana swi ofanga wa vona hikuva va ku a wu koti ku plana kahle hikuva a wu swi tivi ku i siku ra wena leri ku mara ra wena exactly butikhala so vanhu lava ku swa last ku ve na driver leyi nga va yi kumeka va yi interviewer swi va swi humelela ka va intirisano u yi va nge intirisano and then na sathawu yi ku ta take over mara ku vona ka mehe mulungu loyi hikuva a nga loloko humesa mali i humesi mali a va dizela vanhu lava ku vula ka diweni vona ka hikuva swi helele moyeni ni byele buti khalanga hi na 30 years khampanini leyiwa a ku ofiwe swi tele swi nga wu byelaka lo right va ti va mu vutisa vo hemba swilo swa khampani wa swi landzelela swilo swa bargaining council swa milawu swa milawu loko ku ri ku landzelela swilo swa bargaining council why a nga pfumeli ku nghena union ka khampani ya yena hi swona va fanekele ku nghena union loko ku ri swilo swi famba kahle union liya a nge na yena ku swilo swi famba kahle andini mara because wa tiva swa ku swilo swi fambi kahle a nga lavi union yi nghena just imagine buti khalanga ndi suka ePitori nge Cape Town loko suka ePitori nge Cape Town ni suka hi 12 hi 1 o'clock la ndi afika hi 1 o'clock eCape Town wana mundzuku ka kona ndi loko ni suka eCape Town ke ni jika ndi vuyi 126 ndi vuyela Pitori wabona anuveka amuwisi amuwisi buti khalanga swi ku byela ka swi intiso that's why ni ku mulungu loyi wa a ni tivi swi nghenisa ku yini ku ka va government vhela mati va endlene nini a endlene so hi mhaka ku mhaka yi na nkoka ngopfu loko ka milangu ta timhaka ta tinghozi leti hetelaka ti va kolo mapatwini hikokwalaho ka swihehlo swa ku va driver va karhala ma yi tiva email address ya mehe a ngi tivi ni chava ku lava hi tirhaka na vo a va kona se a ku na la nga hi tekelaka nomboro ya n'wina se ya mi nomboro loko no mi nyika ni tidlela ene loko ni nyika moyeni ni tidlela ni sweswo u nga koti ku teka nomboro leyi ya mehe hi swo mhaka ni ku a ni ku loko a mo tirhisa kumbexani loko a mo tirhisa email address ya Mathebula DP a hi ta kota ku va hi vona ku hi yisa ku yini mahlweni handle ka sweswo mi nga tlhe mi fona hi mfumo Mathebula DP @sabc.co.za kumbe mi nga tlhe mi fona hi Mvulu hi Ravumbirhi ta va ni ri kona okay ni ta fona hi Mvulu ke inkompa pa cancer swinene ni khensile ku mi va mi inkompa a cancer cancer sweswo mi ngisera mugana nona FM komandlela a hi tekeni loyi mi ngisera ri wa hi tsela hi ta fika makumu na nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula nhlekani hi ma mukereri ka mugana nona FM nhlekani a ku na munhu ayi papa ayi mpfukile butata hi pfukile minjhani n'we ayi pfukile a cancer butata mehe ni na xirilo nyana hi michini wun'wana wu nga koho la ka n'wamita wa ku koka mati a wa ha ri ku tirheni ku ringana 2 ya malembe so michini lowu i wa mfumo butata so laha ku nga na michini lowuwani ku ye ku ya koka ndhawu zikasi liya then vo va kota ku koka mati then va vitana xiduriduri xi ta xi ta rhwala then va yisa leswi ndlwanini swa vona so mara loko ni vutisa va khanselara va mi byela ku ri no tiphayiphi va ri ti borini le hansi and then mi vula ku boholi leyi a yi ri ya mani a yi ri ya i boholi ya government
ya government ya rixaka. se ba government va yi tshikile se yi tirhisiwa hi hosi N'wamitwa. La tlhelo ka yo hosi N'wamitwa a borha ya ye and then ya government a ya ha ri tirhile. A tlhelo ka yona mbula yini? ani kufana swo Bootpete mi nga va mi borhilaniwani then ivi na ya borha kwala kusuhani na yena. Mpfhuka wo tani kwihi kusuhani loko? Ko va mpfhuka ngopfu Bootpete swi fana switi mi nga tlhelo ka tafula na kwala khumbini mi kwaleyo. Se swi vula ku xitandi xa la ku nga na borehole a xi tiveki ku xitandi xa njhani? A ni tivi kwalani kumbe ku ya hi ku vhele hi vohosi hi le ka N'wamitwa kwihi swi ndleka ka N'wamitwa kwihi? la ka Xirilelo la ka N'wamitwa ka Xirilelo. Ka ndhuna Xirilelo. Okay, ni mi twile papa ita nta vutisa ku endleka yini hi ku loko ku ze ku va na borehole ya mfumo swi vula ku i ndhawu hi le xitandzeni xa mfumo se loko ku va xitandzeni xa mfumo ku nge vi na kusuhi leyi mi yi hlamuselaku nako loko lava va mfumo va yi tshikise ku yini kambe ni mi twile papa ni khensini inkomo sweswo mi ngisela Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa kusuka haleni la hi nga kona a Ximuhungwe hi le a Kilde B se la hi nga kona mi ngisela Munghana Lonene FM se fika makumu ka nongonoko wolowo a hi hlangane na nongonoko lowu fanaka hi Musumbunuku ni ta va ni kana ku haxela wona Chick kusuka a Giyani a Masingita Mall mi va na siku lerinene mi tiphina laha a ni famba na Ntsakisi Chauke ka digital kasi a michinini a ku ri na Patrick Shayi a famba na Busisiwe Gala kasi muhumelerisi i Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula Timothy a ri studio 2A khensiri swinene mutlhomphehi siku ro n'wina ri ve lerinene nongona ku dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2 mbana nhlekani lowunene mi tiphina n'wina na valava nga kwala tlhelo ka n'wina tata. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba va rhamba vaaki ku va kona eka ku tlangela siku ra ndzhaka ra xifundzankulu. Siku ro tlangela hi ti 24 Ndzhati 2025 eMuhlalesi Mayeve Great Palace Chali wa vunharhu eka muganga wa masipala wa Fitaghomo Tubace eka xifundzatsongo xa Sekhukhune kusuka hi awara nkaye ni mixo. Siku leri ta tlangeriwa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge anakanyisisa kambe mihlangano ya ndhavuko ya hina ya nkarhi wa sweswi. Tanani hi ta tlangela ku hambanahambana ka mindhavuko ya hina ya laha xifundzenikulu xa hina. #N'hweti ya Ndzhaka 2025 #Matimba ya Ndzhaka #a hi akeni Limpopo swin'we #u nga sukeli un'wana endzhaku. Hungu leri ri tisiwa eka n'wina hi mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo. Etshwane Pheli Soshana Maradi Mams Katsa na le Makaunyane hina wena hi 95.6 FM. Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Rhulani Mzamani.